Aduh, mampun. Masih wong mampun sing disupel kuping. Kita kiputak blak. Ya mangkat sing telaga warna. Sing awit wulan Januari, Februari, Maret, ngampret, jimpret, merepet, praketet, praketet. Ngitung wulan ana sing merketet gedhe. Yang golate anu ku simbar wulan ku. Langka penjol bakal ngitung wulan sampai merketet. Ari wong ngitung wulan iku sing bener. Wulan nasional. Iya, jenenge bisa ta? Kita kan mangkat wong loroan. Ya. Sing awit bulan Januari, Februari. Tangan-tangan ngitungnya tangan-tangan sopan. On. Mesake wong. Arane wong gampang blek. Nah, kok ya ning ngadepane bapakku wis aku sopan. ya weru. Iya ya kok tangan. Ceputak ngono. Oh, Beli budak krungu. iya ning ngarepane bapakku anak bapak ulus anak bapak lurah sudah. Masih melek ta mamaku. Masih. Tangan-tangan, Bro. Januari. Ya tangane sira, Bro. Sing awit bulan Januari, Februari, Maret, sirat tangan karo sikil. Ya bakal wis go nglempit tangane ku. Beber tanganku, beber. Tangan. Lho, budak-budak tangan ku beber ku tangane ku. Pengen lemes di tangane. Kok, ora kecol. Mana? Eling-eling ana batur goblok. Iya, mulane tangane beber. Cerongo karo kurang ditapel. Ya, diangkat beber. Wis teles kudu lemes. Kudu lho. Beber. Kang Elan tangan irak. Aduh. Beber. Udah mau baca karo sikil rejol. Goblok teman sih sudah dikabuli menyanggal dina. Pusaka apa sih? Kok gila-gila Menteri kongkon beber. Corok sudah ku kerem ngelawan kalau kita kok. Lah keterima nih turu sikit. Tangan macam apa sih lagi? Menteri kongkon beber-beber baik. Tangan di duit, tangan kita ya. Ayo ngelawan. Aduh, ya terus. Dirawat 13 tangannya aku gila. Apa? Dirawati tangannya gila, ndeleng tangannya sih. Betul ndeleng tangan kita gila. Aja maning siran ndeleng tangan kita gila. Apa sih? Kita sing duwene gila. Dilep. Jero sing aja dokong kono. Iku masih aja dokong kono. Aja dokong kono. Aja dokong kono. Bocah. Sakin. Nah, saking kita kandaya. Kira-kira kanan sing bener, Jol. Sadurunge ketemu. Sadurunge apa? Ada berisik, Jol. Kita kan wong ditugasiku, kira-kira dilaksanakan. Ya iya. Kira-kira ketemu. Kalau kayu. Oh, dia sih iku. Belum. Iku Katisen. bisa bangkol tangan. Wis kacel. Wis tangannya bisa bangkol. Pengen lari nyetir motor santer.
kita mau beli plek. Apa? Terus hari kayang kain mah kita mah kailingan arep mangkat yang luar sebab tanggane penjol-jol je. Sira sida beli mangkat ning arepku. Bakas sida mah sira ku medial ya. Kira-kira penyakit apa medial? Anu ke mangkat yang luar ka. Medikal. Iya entas di medikal kone ditapung. Oh, sangit. Jadi pengalaman pirang-pirang kita kiplak. Wong wadon kita kan mangkat ning ngarep, kita nek kon mangkat ning ngarep. Ngarani ditampung ditapung. Angel bakal bocah beli mahal sekolahan. Dudu bahasa Arab ki wis pinter, bahasa luar negeri ki pinter, akeh pengalaman. Marhaba hala nafsi, marhaba hala nafsi. Oh, martabak. Martabak Rainira. Oh, selamat datang saya sendiri. Oh, bahasa Arab, bahasa luar ku wis memahami. Beri kaya Rainira. Ya iya. Cang. Yasra. Ngarani siji. Baka keke, baka bahasa Arab al nganggone ku. Ngarani panci aluminium, ngarani suket Jawa alang-alang. Ngarani pesantren al zaitun. Ngarani mobil Kopayo al rahmat. Beli kaya sira, lakat pengalaman. Ngarani Kopayo al rahmat. Ngarani geblek. Alat tangan Sira mah lakat pengalamane, durung ngalami mangkat ning luar negeri sira mah. Wah, boro-boro luar negeri jol. Jadi sira pernah suka selamat ben lembek kita. Pernah mangkat ning Inggris sira ku. Ya lagi pengen, lagi nom. Masih hafal bahasa Inggris? Ya aspal. Hafal kono. Lah bakal ngarani siji. One. Bener ke? Ya, lamun loro. Two. Iya bener. Lamun telu. Three. Lamun telung lapis. Triplek. Sing bener sih blak. Sing bener si akeh, sing bosok jake. Siji. One. Loro. Three. Loro. One, two. Telu. Three. Lamun telung lapis. Triplek. Lamun boret garing. Gaplek. Sendal jepit. Ceplek. Pojok mata. Belek. Rajek sing arang. Betek. Tangan cilik. Ya betek. Sing benar. Bocah. Ya siran mau bener ya kita masih kurang bener baik. Cacak dolange. Bakal siji. One. Loro. Two. Lamun telu. Three. Lamun telung lapis. Triplek. Lebakun ke. Lamun bolet garing. Gaplek. Sendal jepit. Ceplek. Pojok mata. Belek. Rajek sing arang. Betek. Lamun tangan cilik. Ya betek. Eke. Gila kita. Wis, mana. Ambar aja kangelan gitu. Orang maksudnya Jol. Lamun kita beli ketemu ngoletin no kayu ki. Ya. Simbar bulan. Ya terus. Kita mah balik. Terus kono oleh bendu kita ki. Oli diseboti artinya. Ambar aja pegel blak ya. Iya. Ambar aja kangelan. Bari tetembangan bagi kegriyengan. Iya. Bener cari sira. Iya. Cari wangsalane sinden man anak wangsalane. Cakrok wangsalane priwen. Jangan suka makan ketimun. Ketimun itu banyak getahnya. Jangan suka pikir melamun. Melamun itu banyak getahnya. Betah melulu. Rusak badannya. Iya. Jadi sira kita bagi-bagi salam. Kanggo siapa ya? Terutama kanggo mamaku Taswat. Iya, Taswan. Iya. Karo mimi kue gede. Ariana melokot pengen salaman ya blak. Bokat ketemu ning dalan ya bekas tuan rumah penjol karo keplek bukannya. Kenal sebenarnya. Iya sing awit tahun. tahun. Apa mamaku raine ya. Iya. Karo bibi kune. Tale salamaning plek kanggo sapa plek? Salamaning kanggo sedulur dhewe. Sapa kudu? Mama Lurah Yoyo. Sing duwe rambut panjang. Oke. Iya boleh. Iya. Kanggo wong Cilege. Tale kanggo Mama Mama Lebe Arul. Mama Yuda. Mama Anjar. Semoga terbahagia. Aja sampai penjol karo kepleknya di teler-teler. Ya plek ya. Ya laguna ke teler-teler. Bapak Kowo. Mama Akbar. Sing kali kulon. No. Ngorong aku nang siaran radio beli sih plek.
Siaran radio ini. Oh ya atuh. Oh. Ya, teler-teler judul lagunya. Aduh, mamaku. Bocah. Goyang dicaci maki. Bapak Kowo sujud nerimani segalanya. No kakang saking demene rumah penjol wong miskin kepati wasa kepengen ngawin. Mama Uli. Mama Kowo. Kamu marul wong jenenge. Mama Yuda. Kepriben sun pengen disayang kasih budak pemelakan bisa. Mama Lebearul sing cilege. Marul wong jenenge. Mama Anjar. Misi kayak bukanane tapi apa sudah makan baik pribasane empakan bebek wadai ember mamai Arul demen dewek aduh keteler-teler sujud nerimani segalanya. Oh kakang Apa sih Jol? indah bener rumah penjol wong miskin tempat wiwasa kepengen ngawin. Mamai Arul yang cilege. Mamai Yuda. Mamai Anjar. Mamai Akbar sekali kulon. Pribasane empakan bebek wadai baskop mamai Arul demen dewek aduh kedakon-dakon. Ayo bari banget Jol. Ngalami sundu
badan padahal isunya yani angger baik dicaci maki. Hadirin binisawan Bapak Bang Bahagia yang berbahagia, demikianlah akhir cerita persembahan dari Sandiwara Chandra Sari. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang seagung-agungnya. Apabila pementasan tadi kurang berkenan, maklum kami manusia-biasa, tempatnya tidak lepas salah, lupa dan dosa. Sehubungan esok hari Chandra Sari akan memenuhi panggilan baru atau pindah pantas di Desa Ranjeng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Maka dari kami atas nama kerabat kerja Chandra Sari mengundurkan diri.